wagi bwambesha miukone gatigati inya ka aciari orira bagukinyithia ana cukuru nio grade 10 aritoba irigiri kwithira bagikinyia Jumatatu ya tariki 12 mweri Januari omwaka jwa 2026 aciari bakiringo kora ni arimu banene ni riboti cithirite igitunduka ningi bagitwa kanyamu kenda mwana abuthirwa transfer kana replacement ya mashukuru jarabaiti nonto bwa kithomo kia grade 10 bakilalamika gwitithwo kwa mauri ja uniform kana nguo cia wikirwa ni aritwa bari mashukuru indi rwangi ruongwa rwa wandiki bwa arimu TSC riboti tukinyirite ni ikitwo kotine ni arimu nonto bwa kuringwa nkuku kana nkukumo gutabarikia kiri rwangi rwa wandikani bwa arimu babainge bagitwo kiminja kia mbesha baribari cingisha Kenya kenda kuona twanya tokwandikwa ni rwangi rurungwa rwa TSC indi mbithikiria narua nkulikanie ati Jumamosi nilio kwethira kuri na ithurano kana mburano cia siasa irekethira igikujiro inya katutune ka Amiro siasa kuma katutune ka Amiro bora tukendira tukikumenyithia keri riboti mwanya ithurano ya ndigibeto banteto bakibangania nonto bokiuthi kia gi siasa byama bagi siasa bikibangania nonto bwa mburano ya 2027 indi betikiria twambiririe na manto ya sukuru orira irigita ria mashokia ana sukuru ritho ria metha ya nteto ikimurika Ibote Primary School irinteresha Tharaka na raciari bacumiritie kuthururia mata bakilalamika na bagitariria mathina kathomba jara aritwa bagukurukira bari cukuru ni wagi bwa antwa ega akunogoka kwa aritwa kana cioro biega naria boroterete ati miako ya cioro ni thirite igitantira ite kuthira na ana batina rira ririega ria kuthomera ni riboti romandiko wetu anteto kuma Tharaka Dagara Waiguna Shari bacukuru ya primary ya botarere wandini ya marimante kichuga mungia kia Tharaka iberesa tagua ya bomono kagitani ya gari tabarigoreta cukuru nonto bawagi babioro cukuru ni yeno arabakere bogeta bioro biare cukuru ni bia mokangire na kwa wari tabakera chimika gotomera bioro bimona arimo bioro bietu twakire bwega muno taciari lakini bio mokanga bimo biariama bibingi biatwikanga na kwagya thinene muno yana kuthama bioro ni biao bathi gutumagia kiarimo kiragi birabitigere bikai ibioro bira biarimo bio ana batumagira biaritwa ibio mukangire bobore ana butonwa Ciare babakiwa kurekerinya banjira ya wakabioro nkurukia mianke thandatu ira kuruka ni monkere munde batirekete kubiaka nonto bakwaga mainya twina inya irinya twenjite rinene muno ria fiti 16 na irinya iru ndi mundere kuthiria mianka ithandatu na mianka enu yonthe tuchugitie gwaka kariremete na bioro riu twaruthite kirinya twaruthite ga kenda tugaka bioro bingi bigwatene biothe na bira bikaigua bia standard lakini twaremerwe turi aciari nonto mapato metu methagirwo mari nduni gogu ndi bagitambitwo kiri ntongoria na nto bagwendi baga kwibumiria kubatetheria waka bioro arito na arimu batiga gutumira bioro biiri na thirikari igatuigua kiao igatutethia twaigua twina gikeno na twaigua tuganirite ana betu bakiona abantu akuthi batautangana na arimu thirikari itwigire kiao twakire kioro kikiremerete mantitugerete yuna chini twaremwa bakombekana ibatutethia na muchanda ura bakona thirikari igatutethia na mbeca kana mara endi wero wisasi babo nde bomba kuigua bari no tukioro ku gikuonekana no kire kinya milioni 1 plus na tukona twaruthirwa yatethia muno batigo tumagira bioro bia arimu bobo karekete warera na cukuru mbingi agachigo mungia kia Tharaka ithiete na mbere kwithirwo ikeringe kana na nonto bakwaga irachi arimo kwaga staff room na into bingi bia bata magachigo mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna
Tegere riboti ya Keba na aria mwekuru umukuru kuma Teresia Muiganda wa dine ya Mekindori ni barabara nene ya kuma Mero gwita Mekindori aithirite agitewa ome barabara ne nura amwete nyomba ya kurara na aria mu akomborete gitumi nimbi mwekuru umukuru aithirite agikanana murimo just stroke we na mwanoke bagitu tania ningi kuthogatania thiringi na ingi gwitinya na mbere uturo bwao nandi nyuma ya kuremwa kwithira bakire renti ya nyomba ni baithirite bagikurutwa na narwa ni bairigiri kwithira bakimama ome ontubutigire akariba Muiganda baruritie mataba kionania kurega kunganiro kwoni itagaria ria mwekuru kwithira ari atarine ugwatine bukwithira akimama mpione nandi ni batariritie ati mwekuru nyoroka aithirite ari muthingati munene wa wari ngavana wa Meru Peter Gatira Umunya akari na ashore na atori bakiuria musiasa Peter Munyago shumeria ningi gutamburukia guoko kuonania kiao kiri mwekuru atwire muthingatite na kuthingata siasa ciawe kwa igitari raya mandigwetu anteto kumatiani Adams Muturio Therenja na ripotie. Mwekuru umwe kumenyeka Faith Nyoroka kuma Muiganda gicigo mbunge ketiganisti ndene wonde Mekindori uratura itwa kaita karaya na ndinatia tena kunto ko mama nyuma mokomborithia nyumbera raria kumba kwithira kimwingata no tiele ntobyo barabara ne na timu mwekuru na mona na bae balasimekete kumba kwithira bakimama barabara ne petara kwa mbito musioki oni bugona mama no musiari ogwa ata wa Faith Nyoroka na kumare achirwe akurengo stroke ya wachi stroke na mbero tiano na ache mtu omotethi lakini oni kumaithero onde wachi stroke intwere no yoni momenyeraera tote karo kinya nyumba rata omborete ngwa katuru othai na kinya rudo onde ndariano dago mtonge amera no ni agi katuru nyumba othai tegweregerete tegwagi notice na no kambe mbodi wetha inde ngwene yo mujira birakare tumathurwa nyumba kawethirika nao ni teno uwezo wa kurenya nyumba unonto iyo ni mushulikara bya kuria kila kitu anto bangi bobo ndi ba murene ba mukanire kuringana na aturi bethirite bakimakire kare na kumba kwithira bakiwa mwekuru na ethirite akilukira mithangiko kaita karaya kumania na mbachire ethirite kilukira amono kebora bwithirite bukurumira family nende kana kaya kara kamukarakia kale ikaye waswa karakua na kare ukwa watuika muthaka mono muthaka nwake yanwe kulwamana nwe na kumwoko muthambia na kumwaithia na mono muthaka tibatire kuthambia ina nende watuika thai muthaka ni kawe twataratara na ukuromba ibarwa bya biega na bya manele watuika awase inya ibarwa bya bona bya kuria nyumba ndaika Nyoroka batirona pesa cia kuria nyumba neri kithomba ni mwana nyumba wa mtu na torwe nyumba au na agaikua uni untubu bo mankia sana ne tumanda ndawa safari ya kwa keria na ubura ngutite no untubu mbere mtu yao tafadhali kinya mtu onde urena gandu na batiro tethia mama yao atikitira wena gendo kenda utethia ala mautethia lakini situation ye kinyete thai kinya batu atungumegira tune yagie gatumutethie tafadhali kana ka ya muthako to muchoki inkumenya ta muthako wandiki ni baro warita na inkumenya mbiro mbige kona nyingi na chiringi kana kamaneli nona maneli yo bakare au ume muthako situation ye kinya uta sawa no ntubombere kuria na mama yao kushulikira mama batu to njende to kari arume kwe manto te meo julika ke mama beto era rukire kwithira mwekuru aturite njirene mwekuru arite thina muno kinya na ariga karaumire ono to bakwithira ate kumba gwichensia kasietaira kioro achiumaira na mwana o muthaka no amuchensia ikonto tugwito no yanto baraba ina ke ai be batetie mama o ibatetie mwana uno nto no akuria thina irombare onandi ne kiranto boendi boboega muno ora ngavana mbere Peter Gatira Umunya uraturi baba wete Nyoroka na ethirite kampeni ya bonene kaita kararomba kura bakiromba Peter Munya kumba kwitha gitunyera no tira kumba kwithira gitethia mwekuru so ngoromba mtura meana utethia asa imbia tu mamone araguria arone msanda yongi noyo kali kinya wanasiasa babongwa baingilia kati no ndonte na otherwise ndena kwa mwekiani ito twakoramba watira onu icie Nyoroka
na ari muciaca okuo munene oito ailia buru TV na wona Nyoroka bwa karithai ari ito mucwire ume ito gatirau ona inya gikaro inya kia point 5 amenya roi muthaka u ari oito mukai twaromba thirikari yetu kinyanga bana wetu ito ailia nya mwekoro ito ndene mikindori ito tutathie ito ikirero kenene muno ndene mikindori muciari yo amami barabarene kini ito gatirau na inya yonthe ito rikana Nyoroka iyo wailia uria muthaka wawe ito mukai omurire no point 5 ari aire thina una na kana kaka we ito mukai Mulungu ayatua moya amoyere ari oito mwathani owe Peter Munya mama wari support ogumno tafadhali antu auguonthe ori ithira we na mtu keao wone mama umucure nyaga antu karombe kiote thegako akurikane yabori nyawo murikanire no tuna lwamire awe kinyo lwamana ore MP we ngavana na lwamanite awe umutethie maisha ya kinyo mbekiojo Mulungu buragenda no video Nkiripoti Meru TV kuma Tiani Mbitanda Msimoturia wa Virinja. Orera kiama kia UDA kirigiri kwithira kirina ithurano maturene abunge ni bashumiritie kuria thingati ba UDA gushumiria ningi kwithira bagitonya kirimbombarano cia gisiasa. Chama cha UDA kitakuwa kinafanya grassroots elections na chama kimejitayarisha vilivyo. John Linda Kiome munini wa ngavana na mugwati mbaru wa kiama kia UDA akwatanite na bunge ba kiama kia UDA ja kaunti ya Meru bakiuria Meru gushumiria ntariki 10 Jumamosi kire ithurano biatongere ba kiama giki maturene ithurano bikuchirite nguluki antu 32 kire twanya nkurani. These representatives ambao watakuwa elected on Saturday, the officials who will win the respective positions, hao ndio wale ambao wataenda kufanya elections at the ward level. Chama kikikuwa tayari watarudi wafanye the ward level elections, ambapo tuna expect members of county assembly hapo ndio wataingililia kufanya the elections na kuweza kutafuta positions za chama. Kwa hivyo tunawahimiza wananchi, members of UDA party in Meru, wale ambao wamejiregister, ni election kama ile ingine, kwa hivyo jitayarisheni na watu wenu, na tunajua ya kuwa it is going to be a democratic process. Voting is very easy ukitumia gadget. Kiaria mukarigite wa bunge ya kaunti ya Meru Mugambire Ndekiri ugite kiama kia UDA nikyo kiri na mainya nguruki kwithira nikyo kigwete muthigo jwa utongeria. Kiama famous kina candidate 32,000 na bonthe bagetikirwa baringira kura na bonthe bakuthithia campaigns na bonthe to expect baraba shida baga support bangi twarikia kuthithia manto ja polling centers elections na ndito ambira kubanga manto ja ward elections officials alafu tumewetu the constituency na kumau twete county na kumau to the national officials. Kwa Saturday ni polling agents, polling centers officials. Ne ithurano kuringana na Linda Kiome birigiri kuthithikana njira ya uma na weru gukurukira mitambo ya kinandi. Transparency and accountability is based on a real-time software. Inahesabu, itakwambia ni nani amevote, and immediately when the returning officer closes the polling center, hapo kwa gadget, immediately in real time inatoa the results. So there is no way those gadgets have been used previously in other counties kufanya hizi elections, including Nairobi, which is the biggest county. In fact, 24 counties have already gone through this process and it has never been hacked. It will not be hacked. We do not foresee any hacking, and the results are usually transparent. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi.
na nditutegereire ye thoko ya kimera kia mira na aria agarimi ba kimera kia mira kuma mwiri uyu wa Nyambene ni bamukirite riboti cia igeria ria kururo kwa mwanka gatigati ka Kenya na Somali kenda thoko ya mira ithira kiruguka ni bamukirite riboti na nkena na kugwirwa goko nene bagitariria kwithira bari na wirigiro bonene kiringabana mutumanto edinge kwithira akiagirithia ibae kuringa murashi mutaratara jojo akurugurwa kwa thoko ya mira ntere cia Somali. Riboti Kome Omutiga ni akwi miaka na arimi na biashara ba mira kuma mwiri uyu embe batura kumirukira thina itura ithiulungirite wendia bwa kimera kia mira nthigurune bai mwanke Somalia nacio itona kiorio baingi bakiromba kururo kwa mianka Kenya na Somalia kenda mirenda zo Mogadishu na ngari nonto kateli sianire okamatiba mira na ndeke sema enough is wakuzaliwa atazaliwa tena na wakutairiwa atairiwe tena tokamata mira rukire na mira ugoro ruto no enda mira egeta inyekare magwete yewe gwete ndege akarura mianka je baingiraja mira yetwetara no nthiguru nthikwanthi Mandera inkayori kuringana na governor Miro Mutumonto ethingia yaka ikinyite matune ya yuya na iroyo na rwaki mianke ruorwe mira netekeretwe kwambiriria weta na barabara yukumete Somalia bonda point emwe ewetwa Mandera bonda point ya Liboi na ya mwisho iretwa Kiunga ruangeta barabonde bari players in this sector tuibange nekenda tumenya nire nyatia tuka banga mira netalero kireto moko nenthuke mbethege mbezentro rungurwa mwaburi yegembe youth coalition nara kiari mukaririete we kundiki Nathan Muretemu na utalelia tore kikundi kia Egembe Youth Coalition itolwelete tukona nande ne musatu eno na musatu tumiri ura uyite kwa county Emeru Musa Omeru na arete mantu ya mira yarararirie na yatwirete mno twenthuke mbethe ya area yegembe twethiretwo twina thina ya mira kweitarira ya mno na tutura kwirwa ati tutafanya tutatenda lakini utio ntunyamo mobo abwethwo bo mira na ise murio mira nibwo ntuthai abanganitie mikakati yewokwa kimera kia mira no tethia county Emeru amerita Misiri ethina ira twethiretwo tuturite itarira ya akithiria na mani na rombete abunge ba Meru na bokuiringanira mwe na bonora bomba kuriria thina icia mira ntaira arimi bakere MP betu batongeretwe ni mheshimiwa Wegembe Central Daniel Kele Karitho ndakuromba mheshimiwa ndani Kele no ntoimbisie we mheshimiwa wetondo na ukatemwa ndamwekwe thoma mira umba kuwatanithia abunge bonthe ba Meru County obaendike ngavana bawatanire na ngavana na mira yetu yakombolewa na safari ye Ruto akua eweta Singapore tuweta Singapore tukiotia mira yetu na nyuma twithwe twene ona Singapore thoko iki agwingi acia mira kinya tutekira mira price mira ke kaurwa uratukwenda no ntoite kwana kuromba MP betu bonthe boatanire butongere tu Daniel Kele Karitho mheshimiwa wetondro bubangani mantu amira kiripotera Meru TV kumembe Mbita Wakome wa Mutia nabo aitithia bodaboda na ngari nibori tukwithira bari na umenyeri igiteneri ria macokia anacukuru na oriria nabo ageni barabara itinonto ba maburaja thigonko na magaju mweru bacokete ngogine aritija uri mutongeria kana mukarigiti wa aitithia bodaboda Meru bwana Morris otabire mwandiko wetu wa Mteto Murithi wa ba gutariria nawe mutongeri wa mandereva cha ngari cia Meru na rigite gucumiria na kuri Anthony kenda bakomba gwitithia ngari na njira yagirite igiteneri ria gucokia ana skuru nikenda bakomba gukinya skuru bagiru na bathirite bwega na nikenda gukethwa kwina thiri na gukena bandu nkuira mandereva etithia ngari ara bonthe bari ndene Meru ndi chairman bandu twetithia ngari boboya tumenyere ana betu basoke skuru
tumenyere aciari betu bara baikitie na skuru nikenda baita skuru nikenda bagomba kuthoma ba safe tutewenda kubu accident ringi na itukuromba mwaka yu last year turare na antu saiti ngirinya na mana 5 bara bakuite nontu bo accident. Mwaka wa 2024 tware na antu ngirinya bara baoroi ni through accident na accident nyingi muno isia kureta uma kuri accident umbethera nkonete accident ui musetho nontu kuri antu betha ngari uraba kwenda tu na ngari na bure bati witithwa na kwesimia na babarene so unio nguyete gyakwa na ibo mbethero nkiarira cia niyo mantu mbenda kuwa iteke ubwa na engineer antu ni boli twin kenda bakairitanĩria na kulikana aciari bao rĩrĩa be moyo bakomba kuba mawa yao na nikenda aciari bakethura bari na kanya gakega mũno ga kutharima ana bao. Honor your father and mother. Tiyaeni aciari benu bayaeni heshima na tuyete anonto bwa heshima. Bwana asifiwe sana. Number 1 okay akwethira nende twabatia igintu kimwe kwenda kuatiri. Number 1 honor is what gives life. Deote ya muciari iro we ona ketharimo ke oturo. Muntu tote ya muciari atena oturo. Likana no kuretere ndereku. Therefore tuyete anonto itotharimi kwethira twina mami na kwethira twinwe ikitharimo na bana bo bakoyuria wira ne bo Biblia tiyeni baeni heshima bathithirie ni mantu ameare abwina bo ni ikenda ukenda la kuthoma au itine kwa ikenda bugia no toro bubu yana bugia matuko yo toro bureko uchoki nkadro ndo family ya Isaac yonde no ntubo wendo bundo na bwena bua na wendo bumbi bacokire antu baba thoma Biblia muno kwira bakimatha na yonthe yathana nene ni wendo ni bore berende irore kama tete yange yonthe. MP Dan Kiri akiaria arindene mucijo mwe jura jukwirikana kinyana mucijo nijo kugwetanirwa na mucijo wao jwantu aritho na arikitie kuga ati antu ni babateirwe kwithwa bakirikana aciari bao riria bari na inya nikenda bakomba kubatharima bari moyo ango na bua muciari na bwite kumenyerwa wego tha kwi kindu njuta na kwi kindu tamani kwithwa mama kwa gya kuthwa leo na arua nkimunani muno nonto na ngwatile itari mwere rumu sana kwe na muciari oku mumenyere sana kwe bo tamani kuthwa na muciari onto uri onto baba kule ndimbela mo 7 years mama no akwa leta ndiye mtu atilisi kumenyanji lakini angwenda kuwa ugakuthona muciari mumenyere sana na murombere kinya murungu komba kuria maisha meya nomba kuria ntugo nyingi kwa kwenda kwira familia Isaka ongera sana no ntoba kinya utwatile amwarosi yake thwa karibu thaiye na miaka 90 na gethwa na inya na gethwa inya tuona atumenya ani banure kuyerimba amen na ni batambe uyarungu bantule kana kailu kana kanoe ibabambare bubwama na bamutano chiabuo tiba bonka na bamutano chibuo ndatina bakara u ni baita kanicha na maita yonde na ndi bonda atia bawo no etoria kizakene baita batudi maruka ni chane bara mu wana ntore kuromba aria bonthe bara baritie kiathoni giki ni bakathite ontu bu bakurikana bura buthithitwe ni mucijo mwe ana ba mucijo bathinjirite ngina uria uri na ukuruba miaka 90 na nikenda komba kubatharima mbere ni motha muire yurore mwaro ina mheshimiwa Dan Kili no twitite ruari ya kutharima na bake na baba uthuranite bamuthinjira nturume ai ya kitharimo kiriku ai ba ya kitharimo kiu kuwinde baratwe yao ni anaba motha muire bayuyo ba motha muire yoyo bia motha muire na aroina na tonoina kuma na araura kwa karitho MP ujo wa Igembe Central
Dan Kelly na rikitie kuwa weni wa 2 term na titikiria gutonya ndene ya meri ate kumenya itite u kana ibangite atia indi we ageta na mbere gukara thirikari-ine. Na uoni ntomerio kiama kumara na kwina ndenyo ng'ombe yokamwa beta kuria ng'ombe te kumageza kinye ko ciara twatanira oinde gitu tam na tugende kupambana gitu tam kende umbo tuwate kundeliva itu kwenda kundeliva kila ndu wetu nonto batu twarungwe na bitaro milita Murithi wa banki ripota Meru TV ku majamirigoni ya Igembe mawa Nio riboti kethire tu ikimbrikietwe mbere ya kirimetha ya Meru TV ugeta kura yangu nde gikombe kia rui ni nshokerete. Know your heroes. There is nowhere I sat down and I decided that now this is what I want to do. I just found myself doing it. Even before I started running, I had already joined Kenya Prisons as a prison officer. I was a professional athlete for 20 good years. My very first medal was in 1999 when I represented my country in World Half Marathon. Silver in 2004 Olympics, 2005 a silver, Helsinki World Championships, gold in the year 2007, championship in Osaka, and a silver in Beijing Olympics. I have been well celebrated. What I believe can be done differently is that they need to be taken care of, and first of all, they need to be educated. I would like to urge them that one thing they should pay attention to, they should not get enticed on doping, because those shortcuts, if they dare to take the shortcut, they'll come to pay back. Know your heroes is sponsored by Daka Natatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. 3, 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Jo ukeneribia kureana bia kunywa bietu bire bithurani na kiwango kia iguru. Turi mutidwa akwina Meru Mosque. Turi na starters ta shawarma na kebabs, extras ta cheese na samosas, fresh juice cha mithemba yonthe, rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs, anitogitaga outside catering. Turi na outside catering offer kiri customers bambere. Kumenya manto nkoroki turingire thimogo kurokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty. Ni bwega muno ntombeta na mbere kurumirira akirimetha ya Meru TV.
tutegere iromba kiri aciari giteneri ria macokia ana cukuru na ria aciari boritwe kwithira bakimenyera ningi kuthetera kioto gia kana gakali ningi gakathulwa na kuteanirwa indi kathire gakimenyerwa. Ni riboti ya Mukiri Onkonja. Came out of county twina challenge nene muno no tuito kumenya we almost leading teenage pregnancy na betu muno iba kuro mapema na kwao yakatukwenda choka na ara tuumire latiana bare iba menyerwe na baya wa baya we empowerment nontu ibo bakamatete beo ira eke ya nyumene kwa ukenda twethira twena mongo yokura na mongo yoeta na mbere kana kakale muno ikoimiza aciari nonto bira metere parenting aciari betu bakolokeria na betu bare muno mwanka watweka batena kia na kinyanto bara bayome kinyanto batena mwelekeo batu kaibo tumirana betu bare muno kinyano bakasi na tumanto kidogo nonto tutekomba bamenyera ko koromba community responsibility tutethanie muciari uronge atethi uronge tumenyere twana twetu twali nikenda tumbo kura boya na kenda tumba kugwithia kebewira ike ya nyumene ina wirigiro kurubara bandi baomba kulaithirwa boya nonto ria kurubara kare mugo tongeria bato mae kurubara bange bena ability bare muiko kugwithia manto yaraba baiti kugwithia kana bare kulaithirwa ukenda kurubange balaithirwa bato para twena kanya nya bara kurubara bange twena kanya abo nya bo ikubashauri ibarite ngwe baritere community ngwe baritere kanisa ngwe na baritere atubonde ngwe na njirera yagirite kenda kinyanto bamenya ekoro bena ability ya kugwithia manto amanene na manto yara ya binasone arome no bagwithia nyankuluki. Kagitino kau gikundi giti gia kithirikari kia Impact 360 batongeretwe ni mukarigiti wa gikundi ki Moses Budi ni betithitira mbere Mauritani mataro kirimbe mbethi shiri shukuru ya Tharaka University kubatariria yege ugwati bwa gutumira ndawa cia mbogita na unyui bwa nchobi ninge ni mutaratara jogwa tumbaru ni murungamiri munene wa shukuru Daktari Shadrack Munanu ora auritimbe mbethi kwethira bakirumirira mitugo injega ndoni injega ninge gushebania na utumiri bwa dawa cia mbogita otabire dagara wa igona gutariria batongeretwe mukaririgite Moses Budi Muriongi gikundi kia mbombethi akaunti ya Tharaka Nithi Impact 360 bakomanite na utongoria ba University ya Tharaka kwareria manto makonenie bora bagatetheria mbombethi muno gutigiri bakwebokana na ndawa cia mbogita umenyeri boriere wa muno thina mbere bwa nthiguru. Today we have been having an engagement talk with the Tharaka University on how we will partner with them, how we will get to collaborate in mentorship forums, career talks, the community outreach activities, and many other things. Dr. Shadrack Munanu ndini warito ba Tharaka University akiuga bare tayari kuwatana na mbombethi baba gutigeri bagukuria mugongo. We realize this is a wonderful initiative because they are dealing with issues to do with the drug and substance abuse, environmental conservation, issues to do with mentorship in terms of employability skills, the soft skills among the youth. So it's a wonderful initiative. It's a group that is also dealing with other groups like Nakanda, working together with Nakanda, working with the county government. And this is a wonderful initiative that we are also ready to support, and even to give them the intellectual aspect, because as a university, elements of research and they're working with the youth and the students, it is critical. So we are ready to work with them. I want to urge the youth of Tharaka Nithi County to remain united, as well as stand still and realize their purpose. And also I want to make a call to the youth to avoid and shun away from drugs,
for it is a crisis in our country, as the Mr. President addressed. So we as the youth of Tharaka Nithi, we are ready to work together to curb the crisis of drug and substance abuse and also mentor other youths to become the future leaders of our country. Good health is the greatest wealth, if I may say. So it's up to us that we take care of ourselves, for once we destroy our lives, there is no repair of it, and we will spend a lot taking ourselves to the hospitals, which will bring so much pain to our loved ones and the community as a whole. Kuma Tharaka University kichigo mugeke Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna. Nawe MCA wa Abo Central Douglas Mutea na ugitewe agitana mbere kugwata mbaru thirikari Rais William Samuel Ruto agitana mbere kuthetera thirikari ya Kenya Kwanza otaburia Jeff Wagituma agutariria. Nawe Douglas Mutea MCA wa Bothukuchie gatigati akiaria na andiki ba nteto muthenya jwa narua na ugite we ageta na mbere kugwatira thirikari ya UDA na yetongeretwo ni President William Ruto na munini wawe Kindiki nikenda mirandi ya witi na mbere ikethire gikinya kiri wandi yawe. Government irerio ni UDA government na neo twathurire na noyo bando tuije ne gwita ngugi na iria mono tuije chigaitwa ndene mono wandie kwa irende Abo guchia gatigati kungugi nyinge bije thirikari igaita this financial year, so tutina other option tomba kuga to change no twekara the same government no tunyo tuje na resources na no tugendera go support nikenda at least yomba kuthirikiria ngugi iria tombire kumithurira thirikari yetu ni inendera ndi mwaka jo twina imani mono aswa badu abantu ba Abo guchia gatigati twina imani mono the national government kuna project nyingi twirigirite chuba kuthwa chikenderea twina thoko egatembe market twina Marian University na imbije chionde ichiringatirĩtwe this financial year kana mwaka jo imbije chikomba kwithirwa chigitwa. Nkuruki mutongeria ujo na kuria memba ba kiama kia UDA kumera na wingi ntuko ya Jumamosi nikenda kuthura tongeria ba matura ba kiama giki. UDA mbuge bando barabara itu tukaba twina ithurano on Saturday bigie grassroots leaders ba UDA na onde mutongeria ukiama kia UDA kana nduri na kiama kia UDA kira kirungamiri ni President William Samoei Ruto na munini owe Mheshimiwa Kithure Kindiki mbuge bando grassroots elections bado chirio changes irio barabarombere ku register bomba kwithwa be grassroots leaders, youth leaders, agriculture leaders baraba komba kwithwa be tongeria ituo bionde bia Meru County gwakethwa kwina kithurano Saturday bando the changes no tene communication yerauga kirungame, so there is still elections. We are UDA member na imbije most of us to UDA members tombe kwithwa tukiumira kana kuringa kura ntukwire Saturday nikenda at least tomba kuthura those leaders baraba komba kwithira betu tongeria ke these grassroots elections. Ari tijaja riria kuretete mukandarathi nikenda akathirikiria kirasi kia ECD kia primary agitene onto kinya kari baremi kuitha gikeno kiao mbetete department ya education ya county nikenda bomba na contractor nikenda bomba kuthirikiria class kia gitene primary class K twakite in the last financial year but gitombere kuthiria but this financial year 2025-2026 itombere gwikira na mbecha ingi nikenda chiomba kuthirikiria class giki na inkuibwa kama mwalimu otukaribisha aja na class giki kunenganirwa gi contractor at least ingugeje omba kwithwa kithira ina a month nikenda na bara betu beba PP1 and PP2 bomba kwithwa bagi bakiona gwokara ingutokya nkatho ni untu bakancira kuturikana ndene ya primary school yeje gitene ni untu bakwenda kuthura kirasi giki. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Na oriria kiama kia UDA kirigiri kwithira gikithithia ithurano maturene nio grassroots election musiasa kuma katetune ka Meru George Mwirigi na itite na mbere koringira ndebe kiama ki akioria ma MCA County Assembly ya Meru gokiyeka ninge kugigwata mbaru mutugi wa Kiambi na ribotia. George Mwirigi komeria matagite kia MCA Nyakisi kire kithurano kinene kia mwaka jwa 2027 na ithukirite na kumeneria atongeria ba Coast muno wari ngavana wa Mombasa Ali Hassan Joho kumana na masharti bakunengera President William Ruto nikenda bagetwa na mbere kumugwata mbaru. Mwirigi akibarikania gite kia munini wa rais kire bagwitia kagitene kakire na mweneja we Professor Kithure Kindiki na batina kathiriga kwinenia utongeria bwawe kwithira na kwenderwa ni antu na urite ngugi bwawe ni bukuoneka kankwenda gucokeria antu ba Mombasa mboire tiganeni na gite kia deputy president gikariri kina mwana wetu ugwitwa Kithure Kindiki Professor na tore antu ba Meru Mount Kenya twasapotere President Ruto batwi Ameru atatwaithite agatunengera giti na twamurenkera kurega na kwegana ko babu antu ba Mombasa tigeni kwethia giti kia deputy president akivakanti kakura chienu chiena maana guchinda chietu kwa wangwenda kubura kethira ibo kwenda gutonya kethirikari ibo kwenda utigana kiama kienu gia Simio no ntwikirambirire gwakia monki tigane ina kuja guchokora batwe tu supported thirikari na deputy president na nenkerwe giti no ntuba kwithira na itete ngugi kiama kia UDA utuko na muthenya na guke akeja kwithira nethaira agita ngugi ira kunenkerwa i president kwa babu Hassan Joho no nto no ero gite kia minister itango gia minister era onenkeri Kithure Kindiki na itete ngugi ya minister interior na itire a Kenya bonde ngugi ituonere na uranire na ntato cha ng'ombe ureche yago kwari na wamba na itango gia kwa ura kwagirite na president wetu arona na baterete ko munenkere mutethio gwe kwa Hassan Joho urirwe rima to jagite kia deputy president Mwirigi uria withirite ari muthingatio munene wa kiama kia UDA gwa kagita na agongete Beatrice Karwitha uria utumirite kuromba gite kia mukarigite wa kiama kia UDA ja kaunti ya Meru kire ithurano bia kiama giki akiuria bunge gutiga guciena na kuthiria tamaa bagwate mbaru na gutigira ite bibi gukandanwa ni atongeria ja Karwitha bara bethirite bari mustari na jwa mbere kurwira kiama giki maturene chokeria Mheshimiwa Beatrice Karwitha nkatho muno no ntuba kwithira no mbeta gutushugurikira aria akumba na aria agukinyira ko Beatrice Karwitha ari ingukuromba oura ugwitira kiama kia UDA ngugi machinani ita na mbere gwita ngugi ou na mwathani agakuria nkiromba ma MP jetu bare bakaririte ite tigeni kujukagia listi bwe mobichine butuma itibango gebenu kujukia malisti beja kuthukangia ngugire turaitete UDA ngugi bata ekuregister anto tukimenya ojo tumuregister aja naja nabo bogwetia malisti bwetaje obichine burete bwatangatangia anto baregister tofauti ote muntu register ara bati kuringira kura koguo geja kwithia muntu araringa ira mbeu aikitwe mbere kene ogeja kwithia muntu araringa ira mbere kene aikitwe rwanyange ko inkuromba babwe burayukiria listi bote gutumira batu twe grassroots masinani batu itu twarombete giti na biama bia UDA itwetere ndebene itwachindirwe kidogo na batu babwe MP bokalirite ite bibi bote kwenda gukonsinda batu twari nyuma yenu batu twari nyuma thirikari kinya naro no twenderete gwithia twe nyuma thirikari inkuboromba bwenda gwitangoge na twitera kiama kia UDA ngoge fauru ndene Meru County tugwataneni babende tigeni otumira baba leo bishi gwetia marieto bate kumenya jaria ibao bakwandika na ibatu tukumenya members ba UDA ko ngwenda kuga Beatrice Karwitha ita na mbere no ntuiturona nyama thina twakuringira thimu kwageria ukonsult na ingukwira mwathani akuthari mena itoya inkuromba kiama kia UDA igitegere mono antu baba bagwita ngugi igitigiotegera bare bagwita guchwa mbeca kia mene kakenda banengerwa mbeca ne anene beja ana cyo kugwitira cyo ngugi mobichine bate gwita mashinani kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi amu iyi ni ontuko tukwithira tugikunenkeria gicunci kibiri kia rugonoro mwanya Kenya mugongo jwa ukea likana ni miaka
63 nyuma ya Kenya kushigwatira uciathi na miaka 16 nyuma ya Kenya kwithira kigwatira katibwa injaro iri na mawatho yegie ung'anania kiri ugai bwa utonga bandegoro. Indi riboti ya Ruarua nithirite ikimurika ati gicunjĩ kia baba ingi ba akenya ni baraba gutura rungu rwa dola imwe ontuko bakai bagitwika nibo bari na mbesha ira nyingi mbesha bari shilingi cia Kenya. Kiri riboti ya mwanya ithuraniri ni mwandiki wetu wa Nteto Mwirigi wa Charity na gukoloma nthi na kumurika ukia burabo tabarikitie migongo kana mugongo jwa Kenya dena odena gonto kinda oto withikire ni rogono ruranga gutiga na ru onbeto wakabwe mutharimi kwikio twathomere ki development economics kiuria why are people poor. People are poor because they are poor. You get a vicious cycle of poverty. We care not to we care. Muraithĩria kĩrĩ gĩcunjĩ kĩa bĩrĩ kĩa rũgano rwa Kenya mũgongo jwaũkĩa nĩ tũriũngĩte matũũra-inĩ mwanya kaunti-inĩ ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi nĩu tũkaranĩria na akari kũmenya ũrĩa akũrĩ matũũra-inĩ na ũrĩa atomba gũchwĩra ntaĩra mathĩna jarĩa jatwatĩkĩte. Nyuma ya kuthoja uria ukia bwandite nkunyo Kenya na bwetete na mbere akonyarira akenya ba migongo mwanya nandi nituchokete muchie na kuthoja wethere bwa ukia bu dene ya Meru na Tharaka Nithi. Akoringana na riboti na miario iria igikanagua kiri baingi batongeria bagichiacha aja Meru ni ati kaunti ya Meru iri namba 4 kiri kaunti iria iretaga utonga bunene kiri katheti ka thirikari nene. Riboti cia mwaka jwa 2015-2017 kuma kiri rwangi rwa Kenya National Bureau of Statistics cionetie Meru neritaga gicunjĩ kia 1.3 kia GDP o mwaka ni ugutetheria gukura kwa nthiguru ya Kenya. Amwe nabo tukairia Meru na Kenya bonthe ukaigua atugaitua ati Meru na Tharaka Nithi itena thina na itiona nkia ta kaunti iria ingi aja nthiguruni ya Kenya. Akuringana na riboti cia uthuthuria buria bwiriga akugitwa ni rwangi rwa Kenya National Bureau of Statistics kuma mwaka-ini jwa 2015 mwaka jwa 2017 acionenia kaunti ya Meru iri na gicunjĩ kia 26.3 gia nkea na gicunjĩ kia 17.9 kia bone baria betagwa nkeo. Twarikia na kugwata riboti na mpumi koni okiabo nituringite gataru mwiko mwanka nturene ya Anchenge iria iri kiegoi wandi antobochio egembe South ya kaunti ya Meru. Aja nio tugutirimana na mwekoro ujo uria nintigwa na barumeri ni thina nene ya kwaga utungata bubwega bogima bwa mwiri na kinya abatione mbecha achia akurukia mukoro wawe nyuma yawe ari kubatiga akumania na ndwari iria itumite akethira anyariritwe bunene. Mwiri wa batu turaimbia sikurita nao na tukarigwo na nyuma na mbere ta gwembia cio tukwana na inya yanje waume twayutire nau tariki 25 na monkera thaina na yuri atukwenda aturitia atuthika umucino na bake baba mwana ngavana inkuromba tuthanire mwiri yu au njenero yombe okinya tujuthike tuona kinya kaburia no ututethie no tuthi mbeca cio inya cia kuria nau tuthi na inya bira tumbo witethia bio inya tukomba kwira mutanocia mwanga thai twereti ucemania kamite utie gintu kiomba kuwatikana kinya nombi twereti ototirimana bira bironeka bikara mikura kinya gacai mwanga thai wale tuli hata nkulukia tariki 10 ni ombe asite kwana ciringi 2,000 cionekanite nende twina thina na itukwenda utethio itukukuromba mwesimiwa ngavana mwesimiwa mutuma ntwethingia tulikane we mwembe omwiro nukumea baba mathina ya tuonete ya mwiri yo mutanocia yukorea cibitari tafadhali
ito tethio to yotike no kinyana baba bona kaburi kethe. On health, we are having very serious problems. Kenya, you can be detained after being discharged as a human being, that you will not be let out of the hospital until you pay the bill. Even dead bodies are being detained, yet there is no property in a human person that you can detain as security. So again, I've brought an amendment to the Medical Practitioners Act so that bodies and individuals cannot be detained in hospitals for medical bills. We have put that so that we can help this. Mwekoro ujo nonekenie akurikithia ati ekwaga kithomo gikinyanirite ni untu bukuribia ukiandene ya mugongo amu ari na ukiri ati ana bawe baria bari meri ni kithomo ni untu bwakwaga abichi kuomba bakaga atwanya twangugi riria thirikari ikwandikana. Miario ta iji nitumigitwe kuma kiri ataalamu betu kiri gichunjĩ kia mbere kia rũgano rũu. Nyana bakwa cukuru batita na kũrĩa na kũnyua na tũno atũcaira kũrĩa na kũnyua ndĩmongera thai ana no ũũ kwenda ina batũtetherie kinya bauma mũciĩ beta kinya cukuru kana ona bo atũcaindia abo kanyumba ikamwe tũrara nana tuombe na ndĩnana gĩthũmba ndĩnana mwanja cukuru batita tukari wau nyakĩoro kĩongo ana itũlinya benja hau nyana baba mutanosia nana nkulukia mwanja ba skuli kũrĩa bambe wetha baita cukuru otie kinya ũmwe weta cukuru nyana wau ndene community mwesimiwa ũkatũtetheria na ũbagetha bakĩthoma tukinye kuongo tũkauga nĩ bobo nkuluki kũrĩa na kũnyua mũkũrũ nĩ watũcwaĩra mongera thai batũ tukari wau kinya kũrĩa na kũnyua mtura yutwa na mtura yutwa ndĩmongera thai niĩ rombare yakwa wora barĩkia na kwĩrwa ibũkua mĩle njĩra ĩna mwanya muntu wenthe orokona video oro baruarĩ na kĩrĩa mũrungu buru na ibwe kĩao na baiberue kĩao oninya na baimbure ne bakurara batĩna bia kũrĩa batĩna bia kũnyua batĩna anything ndene mũciĩ yo kinya cukuru nĩ eremere na tũrĩ antũri tũtiomba batethia cukuru kana tũbatethia inya bia kũrĩa no tũkinya tũrene tika kwĩbiekwe mũno biomba batethia muntu abe ya biga ibira kuona at least ana bakarĩa batakwe ntuko eu ibyo tũtũkũromba na winyia kuona kanyumba ka woni kare thinda kulugera ndo na mwekuru akirwera tuchariche nkyara chomo ndira mwekuru tu materebusia ya wa kanyumba ka ntu ndi muntu ombawa pendera chetu luka loleni bumete na mbao na ndende ndira mwekuru tuchariche ni akurwa na tu bakirara na tona tu kithaken ndam mwaterebusi toto waka ende winde ko yambira nya ana babongwa mbura riura batene nya mabati ndaurie ndembeja tukuthwa ni mbeja cia kamiti kurema ndaurie ni mugai mabati yangatia onto otabo ni bwithongorite kaunti-inĩ mũtũri ya Tharaka Nithi riboti ikionania atĩ mwaka-inĩ jwa 2019 gĩcigo mbunge kia Tharaka nikio gitongeretie na ukia bari na gĩcunjĩ kia 33 bathingatĩri ni gĩcigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe baria bari na gĩcunjĩ kia 25 gaturumo 3 na kĩrĩa kia Mara bari na gĩcunjĩ gia 16 gaturumo 8 aja atwarionga ntorene Kirwiro turima location wande Marimanti gĩcigo mbunge kia Tharaka kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi na twatirimana na Esther Kangai ng'ina wa Anna Banana na uria watikini thina inene kumania na ndwari ya mukuru wawe. Ntuko ya Kangai yambairia kawithere thaa 12 cia rukiri agiteka Kongo riko ni ugutigera na bawe bakwona gya kworoia kini agietera imerigwa au magaruka gukubiria ana bawe amwe na mukuru uria urwarite kwa Gita Nandi narua Kangai aragita gini bate kiatho tuinde tutegete iguru Kongo karia agate kiriko amwe na umo buria buri mbere yawe. Kangai ni muntu wije kugwatana ugeni nikagite nigaka twaranirite na Kangai agitariria rugendo rwa utoro bwawe na kaumo akathe na iji iria imokuririte metho aja akiuga bwaturire nturi riria mukuru wawe amberirie kwajua bateone kinya bichi ya kuthomithia na bamwe bana baragitandao nene bateumerio kiabo bararinga kiembembe batemenyekane na aria bari
Mwankatori. Ithayirwe mwanka wa ngiri ciri na ciiri awati murimo mpigo atumwa meru awatumwa meru watuka na kathinjo ekirwo mubira ende athiaga kwa mweri okimeria ntugo ciri njumaina na njuma nyamo ngeru ri onthe athiaga either kwi mtu agutethagiria kana ari utie mtu antethagiria no tatu ndi manka kanisa ni karomba kodero kana mtu ro kwa wendi we wara kamwigwa kiawa kamurume ngarama katinio nyunti yankarimia no tindendire munda gwathira gwatigara turo wake au no tike ntu ndina maisha makwa kuringana na amko na ngendete ntiko ndina maisha mega no unkinyitie mukuru nyongo surika na ntie na bya kuria na ntie na bisi kuria gwake atire ile bya monda aria ile bya kuma ndukani ndithiri ile bya kere ya msere mboga spinach au na kanjogo okiande na buno nkaro thata tu nikuromba murungu tunkona murungu no ntethage no tubambere ni ondiro ndianga tumetara ndo tukonikira ngotuma tuma gitara na tuma tora nkalinkendia kamusere bya kuria nkaganya bya nkendia nkagura bya kuria na nkarumia ubangi akona ri thirikari ya Kenya Kwanza yatumiririe ati utungata bwa cibitari gukurukira mubango jwa SHA bukethirwa buri bwa utheri kiri akenya bonthe baria bati guciumba. Migambo ya mutongeri wa mugongo na thingati bawe nionekene kuongera chumbi ekiri nkoji ekangai na muchijwawe amukuru wawe uria ni muajie wa murimo jwa rwengo atiomba kugwata utungata bwogima bwa mwiri amgutiki ng'otore bari rugendo rwa maitia na mena mabagichwa mithega cibitari ekirwa kaunti ya Meru nionto obotomete bakendia bionthe biria bari na bio na gutigwa bari nkiankeo thaino gutiri insurance no mawene oya kurugamira kwayo gwaku mukuru na rungite ya mura tawito sa na riagira bomba kurira atiri agira ni gonda tucire akorungira sa rura tucire ndonda nkwende monda ekasiri ndonye mtu akontere na matwana mbiri ndongesa ndangangana ndagitabu ngindaro thaka mothi ndarunga sa ndarungira sa nonto iru yale agiro ngirira ndatu cyo ndathie ndare akamwanka atika na utumira thaino ndeta gatuge kiri thaino uriaga ugu kamba timbaya ukaiwa mwana gutumikio kana mtu akwaywa ikwathi ya cibitari na ibo afondaga ari bai to mwana makuthi cibitari ndentugo ntaira mwana cibitari onto bambi bakwaga ai to chamuka ya miringa pera tokanywa kwa mwana kaya kwajwa imite buchamukagia mwana kaya kwajwa imite nchamukagia miringa pera tokanywa kabwende bankana mwinda biongo mwana mbira kiongo gotuma kanambi nkathinka roma miringa rubaine na miringa pora nkabasa mukiria kadimira nkatunde na murungu noena ntari matabi kagite negaka murigo jorongerekera abonene bamwe bana mugwanja bari ni bagitere ana batikinyitie kagita na muthiene kubatigana ujue barachietera kugerania na uturo ndobo bokiumania na ukiaborea bote ko barechichieko kuringana na kangai ni ati bia kuria bia kiu kwawe na bojue bionekaga alimwe ntuko gwa ntuko na kagita kangi bakararira na gutindira witikio werigiro bawe nandi nikiri bairi bana bawe baria batigi bakigeragia akwingana na weru bwa kithomo amkuomba bakeja kurataniria mwankijwa kiracho kiria kirikitie kuonekana kwora muchijo kumania na ukeburea bari nabu ana bako na ana banana ora mukuru na mianka 32 na naguriro akogora ya soka tiganire na rona wabairi ena mianga 30 ana no kwake oju na thire arabu wo wangi na bari baciarite amuchi na bunyonde nabo nyugurikagira nanti mama thoma na kuria baya ana bana ba skuru lakini bairi batere baba skuru baire umwe form 3 aleta form 4 ronge form 2 aleta form 3 imbi atumire pata chukuru ide na yethe akwayo watukinyongo churika bisi nyukuria
atukiba kwingata mono nabo gwatuka batifumira kwingata kora bona bagesindiri tina ya bisi benga bakabata tendi ogurokere tutiare genturokere akino gora tukaruga no tukaruga mukeba ati no rokere tiono gora tiri ya itari poko urarara ne ora kirebu turarara nale ya twagite pe turarara nale rira barara ne ora na babari paithagiro bathi ya cukuru ya kwe cukuru mbathi ya cukuru na kuba karu kere nkabatagera roye nkaberi banyu na banyu bo mereti bari beba kanire bai cukuru bakale bebya cukuru barugagiro na pengine na bai cukuru bakale cukuru bakararira bi taino nde bangeta cukuru thene ile kuwena challenge kuweneo na sali ndisi kure muno nontu be kure bi na thina bwega nontu tiendemia tweregerete kurimira lakini tiendemia bo bugeta na mbere nande kangai hariuga werigiro bwawe ni ati kwomba muthenya jumwe erikanuka ari mwerekerete akona ntu biombe bawe ndi wega bakamutetheria kuona mukuru wawe na gutungatirwa na aba ana bawe ni bakuona kithomo akigikanwa gukaira atongeria Bamiro na kaunti ya Tharaka Nithi tena thinene muno nuntu babisi na ndwarienu atikureka kinya mama kinya gwati kumama arara otuga rugu ni ubara nkuga kirangi mkingiomba kuromba ndene ya tongole bonde betu asa kinya ti Tharaka Nithi kinya Bameru no bantethie anabu bakagita bansi banjeranu bakonkona ka bakathoma bantethire kinya mukuru yu akombonekana kabwe nuntu mwankagu nkona tiri ari mbega maisani make treatment yake gwatwikire rathire kiro masini gwatwikire masini nonto atwikire ndu wote ndecio ndi mboru ende wo igotethwa thia gutetherwa nyamu cibitari akaona ntu ombo tetheka nwa gitabungia nwa thambu cika gitabungira tetheka kagitaka burane nkienda kumenyithia mwingi nagere bwantoethia kiroto yakwa gicoke no tukiroto yakwa nderigite kuthomithia na bubakwa na bathi bwega no tunana baugi nkwenda kumwira nandirikane antethia nu bako bathome na kana Susan Mundu mwira nandirikane kana mwekuru ikana gakari na nandirikane Bruno ntubakiote kuya kampana kana igancokera na kana mucomba marigu nandirikane no tutwe gona tethetia na baingi muno nigo kono tethe kumane no nagere bakumbe kantethie ekugyo nkwenda kuromba ndene yatongore babu betu bonde na kana muthomi njuki nagere bakumbika antethie gitabungi anabu bakokioto yako gicoke ontindarete kubathomithia lakini nkona tabakaria tabare mero kabisa no tubathini cio ndikurukirite oibu nkorombaga ndene ya tongoria betu bonde urokego kiawa ayantethie no tubamathina uma nkurukite kuringana na mukuru wakwa arakinyite na akiri thirikari nene ari Nairobi ri kiri mwana Mutharaka Profesa Abraham Kithure Kindiki uria no munini wa mutongeria wa mugongo Janthiguru ya Kenya babu Kindiki ndarombo ndirikano ntethia ndena thina muno no ntubwana babu ndena bo no ntubathinira nkurukirite ndarombo ntethia na bako bena thina kuria ukiri barero goro no goro kairi ona gakuria gitikina thina muno no kana ndimetie kurimira ku no ka iremina orire mwathiri biraumire utie gento kiriku kirambirigirite ndi no tetho kumane na Kindiki babu ntethia iwo nkurombo tethi wa babu wakwa utira ungimbirigirite tigagona murungu bunkwenda kukwira ndirikana babu ntethie ana ubako bathome na twana tuteto na tuiba mnare inyon kuthomithagia lakini ndi gutie mwirigero mbirigirite mbura nira urire bira umire kuri ngoma twira kwa ugoro tware ugoro no ugoro kairi ndara ino baingete cukuru gukogoro tiekio no kabathete kwa muntu bakona kirimine no ndimenera urire ende bare nywa rwero kire ugoro mbati murungu agatete gwakia konikio bakaria ndio ndaromba ugo ndirikane kuringana na ngono chia ekroba bairi kuma kaunti ya Meru na iria ya Tharaka Nithi ni irikitie na kurikithia riboti ya kambuni ya Oxfam Kenya ati Okiambu burumirite ana banini na ntwaka ba Janthiguru ya Kenya igirikana mtomuka aigwatagira gicunji kia 65 gia gicunji kiria antwarume bakugwata ndene ya untuko na ikierekana ati ekorobaba bari ugwatine bunene bwa akorita ngugi na bateane na mutu
akiri ana bao ikiringithanwa na ntwarume. This inequality has an impact on everyone, but especially on women. Women earn 65 shillings for every 100 shillings that a man earns in this country. Women are 5 times more likely to do unpaid care work. Only 13% of women have legal ownership of agricultural land. And among poor households, that drops to 4%. When a woman cannot access land, healthcare, education, or justice, then the whole society pays the price. We have to confront our history as well. Unequal land distribution, extractive governance, regional disparities. These are all heritages of our colonial past. They're not accidents. They are unfinished business of colonialism, repackaged by local elites for decades. And today, global forces such as unfair debt, multinational tax avoidance continue with this cycle. But we're not doing this to blame anyone. We're not here to point fingers. This is about clarity. This is about seeing things for what they are. You cannot fix a problem that you refuse to name. And so we're going to call it what it is. It's inequality, plain and simple. And here's the hope. Inequality is a policy choice. It's not an accident. It's structures that have been set up to provide that inequality. On a daily basis, 12.5 billion hours of unpaid care work goes into the economic system, which is essentially done by women. This is care work. And I come from India. I mean, I'm sure the story is very similar here. I see everyday women walking still hundreds of meters to get drinking water, then taking care of children, elderly, because we don't have a robust daycare system or elder care. That's 12.5 billion hours on a daily basis. So that's the cost on women. Agagitene kau nawe Eric augite ontwire nionto obuikitie njara kirio kia janthigurune ya Kenya amono kiri antwaka na ana. Riboti ikionania ati ni antwaka bakayake baria bari na nyomba cia kurara na baria abari na nyomba iji bakirikana ni kumania na kuringwa njeki ni antwarume. Ankoruki kuongerewa kwa ugoti kirinto bia bata muturirene jua mto kiumbe ni thirikari na kwaga ung'anania janthigurune ya Kenya ni untu bumwe buria butumite antwaka na bageta na mbere akurumirwa ni ukia bunene. Kinya cultural practices chetu ichotomete the woman kana women to be left behind, and on to our own cultural practices ichiko prefer inheritance kana ownership of resources to women. Na toketaka tokona women ke their participation kire economic growth is very central. And to twinde kinyabara bakona chibijo dai breakfast ira barere kana bira barere no makro dithiti ata udithire, so they ibako contribute labor. Sure. Labor itekorewa. Na ria to kware manto ja healthcare. Barabasika healthcare mono women na children. Sure. So ikyo getumikira kwa na statistics ne gotonya nia nyaketha ikwethire tukona a lot of efforts chia women empowerment na kinya level nya tutingore moto kuga as men ije katuti kwa nyuma mono. Sure. But statistics speak a lot in terms of numbers. Wealth kana incomes in our economy, more than 65% men. So women batukomba ku match up. Nyaketha kuibo ibakai kuringa na population orekari. Kombuga is a question of our culture to reform, and giving a chance to kuenya even in terms of representation. The two that's gender rule even in our own parliament teraomba kwa realized.
So gender mainstreaming into bado report ikotonya we need to do more. Yeah. Indi to still ko balance. To also another expectation in society to there are almost conflicting objectives. To society expect a man to provide. Sure. Still and if we still deny men opportunities, the nature and the compounded to reality to an inequality. To Kenya to atarande ke gender mainstreaming. Okay, we might now create another new reality of an unempowered boy child. Yeah. So kila kibati kuongereka more than mainstreaming create more opportunities. Sure. Create functional economic sectors to create a new job market. Can they absorb bond? Yeah. Unaona? Na itako discriminate. Sure. Yanto bae on merit. Na bado bakiomba ko balance that gender equation. So at the end of the day, it's more what we just need is more opportunity. Sure. But reality nati obraba kuinyirwa zaidi, there are still women. The one that really kills all of us, and we are all guilty of it, are cultural norms and practices that put our women down. And the example I like to give is, in a typical African setup, women don't own the land in rural area. And you will realize in rural area, the people who feed the families are the women. In any rural setup, the families depend on the work of the women. 90% of the food, everything, the women. But the women don't own the land, but they are the ones who till it. Whether you are growing a cash crop like tea, or you are doing maize, or you are doing beans, or whatever, it is the women who work on the farms. They don't own the granaries. Once it is the harvests are made and put in the granary, the husband controls ingress and egress into the granary. It's a terrible arrangement. And all these cultural norms, whatever you are being told, oh, this is our culture, it's all nonsense. They are all designed to keep the woman down. That is what they are. So we need to take away all these things. Yes, women should be allowed to own property, do whatever they want, get married wherever they want to be, and just be Kenyans. Muraidheria mbetekeria twikire gatanta au akiri gichunju kia biere kia rugono rwetu rwa Kenya mugongo jwa ukea muthenya jwa rojo tugachuira ntaira athina iji iria achietete na mbere kunyarira akenya kiri gichunji kia bithato na kia muthia Deako adietoa ni mwirigi wa Charity.